Si mtu anangojanga wakati yake ifike. So vile tumekubaliana pale bungeni na Nairobi, tumesema kwa sababu yeye anataka ukue rais mapema, wacha aende aombe kula, wacha tutafute deputy president mwingine, na tumekubaliana Kenya mzima kwamba deputy president atakuwa Profesa Kithure Kindiki. Na ni ukweli niseme, huo mswada unakuja. Huo mswada unafanya nini? Unakuja. Kwa sababu kuna makosa tumeona ikitendeka pande hiyo kiti, na hiyo makosa tunasema haitakikani iwe. Sisi ni watu wa president mmoja anaitwa William Samoei Ruto, tunamuunga mkono na tunataka kuona akifanyia kazi serikali yetu. Sisi watu wetu. Sasa ukianza kutupeleka namna hii, sisi hatutakubali. Komiti mawinjo ywak jopiny od bura mamalo obago wuoth manyadhi mar goyo peksen mar pimo kilo mar osike ma Mlolongo mayudore e kaunti ma Machakos mane ota kod jaod bura ma Kitui East Migosi Nimrod Mbai. Limbe makamano notimore kaluwore kod midhiero maderepe ahinya to mago mariambo nyamburko madongo kale. Kano wuoyo e kar pimo kilo ma Mlolongo, Migosi Mbai noketo maino e tudruok maber e kin Kenya gi National Highways Authority kod Kenya Urban Roads Authority kura derepe kaachiel kod joger apeini. Migosi Mbai nopuoyo Kena e tich maber mar duoko chien kwan oganda matiyo ga paya mar kar pimo osigo kendo keto weche mag wuotho bedo mayot. Jaod bura ma Machakos Town Migosi Caleb Mutiso Mule bende noyware nyasino kama noketo maino an interaction and by so doing eliminating corruption. And so then the issue of the petition by the MCS, we've agreed Kenya to call a stakeholder meeting, to call Kura, because Kura are also involved, call the petitioner with the transporters, these guys who have low loaders transporting the construction equipment, also call the contractors, these people who are constructing, because it's the equipment being ferried, so that they can agree on a policy which will help the government and at the same time enable the business community to work with minimum challenges. Everything cannot be smooth, but we can minimize the challenges for the business community. As we speak, we have got the roads regulations, which is actually in the process of making. We have conducted public participation. We are going to validate what we have agreed, and that will actually find its way into the regulations. So we believe that as the authority, we are on the right track to find a lasting solution to this, so that we address the issues. Luro mako chunjo dak magweng ma Lugulu e kar alwora ma Mawe Tatu e kar chung'od bura ma Lukoyani mayudore e kaunti ma Kakamega bang' le mosebed ka ichich godo ni ondiek kwach mosebedo ka chando jodak oyudi. Kaluwore kod Rajab Kasim no mako nyithi ondiek go eko adek e puothgi mar oduma ka min lego eko to nenore ni notony moringo. Jodago eko osebedo ka ywak mokalo kendo wacho ni kwan mar rombe 10 osenegi gi lego e gwengego. Kar kamano jalup ruoth ma Mawe Tatu Moses Shiundu wacho ni apisa mag le mag bunge KWS osechopo kanyo mar ng'eyo matut e wi lego kendo kwayo jodak mondo bed motang'. Ona yangu hii mnyama sijui kama ni huo ni mwingine ilikula kondoo 13. Chenye inatusumbua sana ni shughuli ya hawa wanyama kukula makondoo. Lakini kuna ndugu yetu hapa anaitwa Jukuse ameshika hawa wanyama. Tukiangalia sisi naona hiyo ni mnyama ni chui. Naomba watu wa KWF wawe mara kila wakati wakitutembelea kwa ajili huyu mnyama anasungukia hii area hii sana. Amekula makondoo ya watu, anaruka anaingia saiti ya Bungoma, anaruti bado achasonga achaenda mbali. Ninahimiza tu watu wetu wa Lugulu kwamba bado huyu mnyama tunamsaka ili tukaweze kumpata, na tutakapompata tutaweza kumshika ili akaweze kurejeshwa kwenye pori, na watu wetu wazidi kuwa macho kwa hawa wanyama ni wanyama hatari.
Nyakora mogien thuolo mano mwaka we yueyo mokwongo to kapo kwa dhi yueyo aneno oteka mowuok Ndhiwa wacho ni an Vicky Prince ka Ndhiwa ni erokamano neno Ramogi TV yo makare. Kaeto youth leader Brian Omolo bende wacho ni winjo wa makare kabisa. Kaeto gi Austin Nyakwar Onyalo kani Lela West Kanyamkago en bendo neno Ramogi TV yo makare. Wakaw yueyo matin kikidhi mabor waduogo bang' thuolo machuok. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack, 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow Lotion, 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml, 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long, 189 down to 169. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka, utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa utapata confirmation message, meaning unaweza enda kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your products. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, the home of discount. Brate, huu mwezi
mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Manie chenro mag tie dero wakelo ni jangolo mar juma miluongo ni Peremo Wuodo Gola. Wadhi mi history mare nochako kure, ochimo kure, ogo ngolo machal nade. Kopogore gi Feregola wakelo ni mixes maliet mag rumba. Kakingega pile. Wacho ni mane tie dero ka kete maka. Machiegni kendo Nyakwaramogi, jalup jagoro mongirore migawo mar alwora kod bunge Beatrice Mbula obagoro mo masidho yanga chenro mar kanyakla mar rito bunge kod keto kogno orak mar winjruok e chung' e weche mag bunge. Orak makamano bende nochwe lwedo kod jakanyo e arita mag bunge e kaunti ma Marsabit kod duol marito bunge mag lep pachoka. Romo makamano bende noyuorie kod jalup gavana ma Marsabit Solomon Gubo kaachiel kod komishona mar kaunti no James Kamau e kind jotelo mamoko. Hii participatory forest management plan inapeana guidelines ya ile maendeleo itafanywa katika forest ya Marsabit. Inagusia mambo ya conservation ya msitu huu, inagusia mambo ya protection ya huu msitu, na pia inagusia jinsi community ya Marsabit, the Marsabit Community Forest Association wataweza kubenefit kutokana na huu msitu. Kuna mambo mengi ambao wanaweza kubenefit kutokana na msitu huu, kuanzia maji, hewa safi, wanyama walioko huko. Hii ni nature reserve pia, na kuna a lot of tourism ambao inafanyika kwa msitu huu. Na ndio pia tunazungumzia upanzi wa miti zaidi. Tunatarajia kwamba hii msitu tutaweza kupanda miti tujaze, na tutaendelea kupanda miti mashambani pia katika ile program ya agroforestry. Nok mar remo kod omenda osiptande mar chwalo chenro mag thieth mar ringo mar remo en midhiero maduong' mamiyo jotuo ok nyal dak e ngima makare. Kane giwuoyo e nyasi mar dhialo odiechieng' jotuo noero mar ringo mar remo mane otimore Bungoma, jokanyo e sekta mar thieth ochwalo ng'ur margi e wi nok mar remo kendo gikwayo oganda mang'uon mondo owuog oko mondo ogol remo mar reso ngima jotuo. Jodito e sekta mar thieth bende okwayo sirikal mondo med omenda matayo weche mag thieth, nimar omenda michiwo higa ka higa ok nyal kedo gi tuono. Kata kamano, jonyuol bende ojiw mondo bed e lai mbele kendo rit osiep maber e kindgi mondo mi ogeng' landruok mar tuoche. Hawa wagonjwa wa sickle cell wanatumia damu nyingi, na hiyo ndio kwa maana siku ya leo tumecombine hizo vitu mbili, because hii ugonjwa kila wakati wanawekewa damu. Inamaanisha kama damu haitoshi, inamaanisha tunapoteza watoto wengi na ugonjwa wengi sababu ya damu. Kwa hospitali wagonjwa wengi wanakaa muda mrefu, wiki moja, wiki mbili ukingojea damu. Bill inaenda juu sababu hakuna damu. Wengine wanafariki kwa sababu hakuna damu. Ni shida kubwa sana nje tunayo kwa hospitali, na ni Kenya nzima. Langu ni kuomba community, damu hatuwezi kununua. Na kuomba marafiki wetu wa media and the public, tafadhali tutoe damu kila wakati ili tuponye maisha. Ukitoa pint moja umeponyesha mtu.
si vizuri watu wetu wafariki kwa sababu hatuna damu. Inafaa kila mtoto akizaliwa apimwe hiyo ugonjwa. Hata sisi pia watu kubwa tupimwe. Ndio ukipata mwenzako unakokoa ujue iko kwa damu au hakuna. Cause kwa mtoto akue na sickle cell inafaa baba na mama wote wakuwe carriers. Mmoja akikuwa nayo mtoto hamtapata watoto wenye na hiyo ugonjwa wa sickle cell. So hiyo ndio sababu umesema hiyo counseling, premarital counseling. Before muone mpime mjue hali yenu. Jopur mag majan macha e sub-county ma Tigania East kaachiel kod moko kuom jotelo makono obago ng'anyo mamuol chieng' tich abich mokalo ni oko mar kambi majan mar Mishi Mikuru ka giseoten kambino e wi chudo mar bonus magi kod telo marach. Ka giloso e kinde ng'anyono, jotelo mag gwengego okwayo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel gi migawo mar pur mondo odonji e wachno kendo kaw okang' mager ne achudhe madonjo e sektano. Jopur go koro oseyo kambino kuom chulogi Sh36 e wi kilo achiel mar majan, gino mamiyo ok giyud yuto moromo. Jotelogo bende osingo ni gibiro tayo ng'anyo achiel kachiel nyaka e apise mag kambi majan ma Mishi Mikuru kendo githich oko jotelo ma ok ti makare. Bende giseyo directors mag kambino. Kama Gachagua ndio kiongozi wa mlima, ningetaka utufuatilie pesa yetu ya Banchai. Unajua imeenda wapi? Wakulima wamekosa pesa kwa nini? Si ni kweli? Wakulima wameita directors na company secretary wameweka viti pale na hawakukuja. Simeona hivyo nyote. Wakulima wakakubaliana sasa tukue na chairman wetu na secretary wakuchukua minutes na wakasomewa mashtaka na wakulima wakakubaliana sababu hao watu hawana maana na majani chai, hao watu tuwatoe. Si ndio mlisema? Si ndio tulikubaliana? Na wakati mliuza majani yenu, kuna pesa yetu ile mlitupea imekuliwa na wakora, na hao wakora tumewafikiza kotini, imebaki watuchukulia wao waweke ndani. Ama mnasemaje? Mnasapoti? Girube mag mine gi rowere maromo 90 mayudore kar chung' od bura ma Laikipia West oyudo sir mar omenda maromo $10.5 kowuok e aguch Uwezo Fund mating'o gi malo e yore mag dongruok. Kanoloso e nyasi machiwo chek matimo ohala Masipili e ward ma Olmoran, jata tije mar Uwezo Fund Peter Lengapaini ne owacho ni omendago biro dhiro nyime weche mag ting'o malo ohala e grubego mar konyo e dongruok magi giwegi. Notene kod jaod bura ma Laikipia West Wachira Karani, jata tije weche mag omenda mag rowere Wanjiku Muhato e kin mamoko. Na tulikuwa tumekuja hapa kupeana cheki kwa vikundi zile zimeomba pesa za Uwezo Fund. Leo tumepea vikundi 91, 11 ikiwa ni ile vikundi vimechukua hapo mbeleni na tunaongezea mara 2. Na 80 ni vikundi mpya na tumepeana jumla ya shilingi milioni 10,500 kwa hizo vikundi zote. Nyakaramogi gimoro amora man gi chakruok nyaka bed giko mare. Waikoni weche manyien mwabro kelo ni koromo saa 1 e cheno mar Ang'ich Welo to gi saa 3 e cheno mar Oimore. Gi e thuolo ni agoni oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor. Bed godi chieng' mokwe. Jipange na View sasa.